Mande. Alah jam barari gua, alah jam 2. Alun juga ada orang nanti boleh doa. Gigi sakit lo tuh. Ko setoran gadang lo kini gua. Mande ba acara ko. Mande sakit gigi lai. Mesti dah. Oh, yo, mangga tuh. Mau nanya cik dah. Lai aduh bangku yang kosong lai dah. Bangku nang tanya ang kece minso di siko bangku. Makasih wak, kamar yang kosong dah. Kamarnya yang kosong. Kalau kamar nang kosong di hotel lang paing. Di hotel? Hotel tuh banyak kosong tuh mah. Apa nang tanya ang ko? Mengalu wak hotel udah suruh wak aja leo kau masuk ke dalam gua. Kalah masuk ang ke dalam kini ko kamanga kini ko. Ini wak cik dah. Apa tuh? Bara kamar yang kosong lai dah. Iko indak hotel lo le jale ko warnet ko mah. Kami warnet ang dak. Iyo dah iyo, kamar yang kosong ma lai dah. Bilik ndak kamar do, kamar tu hotel aja leh dang. Iyo bilik lah gai. Tu nomor 08 tu bilik rancak tu mah. Tu kancang sinyal tu mah. Apa? 08? Mangecek tu lembek-lembek lah setek macam pakak tali ngoden dang. Iyo apa dah 08? 08 nomor 08 tu ang. 08 tu nomor orang maliang ada. Ada pemuliang dah. Yo pakak ang nak dari tadi lah masuk ang pakak saya yang dari tadi. Ma pakak wadah. 08 tu mangalo ka madiang nomor bilik Oh, nomor bilik Ina nomor buntui do. Iyo udah dah berang. Oh, udah awak tadi udah berang awak dah. Gigi gidan sakit empat dang. Pai lah masuk ke dalam tu dah. Gigi udah sakit ni tu awak udah bongi hai. Kamain nang dak. Iyo dah yo. Masuk ke dalam tu dah. Iyo, angok pun aku ada. Ko setoran dan pani yang mencari gini ko mah. Masuk surang pakak lo tu. Iyo dah. Mande ba ko setoran dan pani yang lagi. Aku nang masuk 8 nah. Iyo rancaknya ya. Waduh. Parasi. Kau artik masuk ke dalam lu. Dah. Ya. Ada apa bangku ya yang kosong dah. Masuk selang dalam tu ada banyak kosong tu mah. Yang mana rancak? Jadi dah. Awak yang tanya ya. Ande di siku rancak anak. Tadi bangku ke bangku saya tanya. Yo rancak rumah makan di siku nak. Pakai TV cecek seorang lah, pakai TV cecek seorang. Rumah makan Mbak Ali kecil ni pajak. Rancak rumah makan ni lah. Kita kena nasi di situ lah. Jadi itu jalan ke warnet kita kena nasi. Paru ilah lapa. Ai alun dunya letak ni udah tu dah. Ma pelayan udah tu nyo. Nasi yang kan tuik ba ko. Oi, otak kantuik kalian yo. Dah ada kami nak kantuk dah. Kau bawa kamu kantuik ko. Pajak tu ada kantuk ada. Pari awak dek lapa pada mana si awak ada aku alunya tiba-tiba lai. Alah sajam labi awak duduk si ku alunya tiba lah dah. Ai minum minat lo tak letak dah. Nasi apa nang minta ang kecel apa nasi di siko ko. Itu tu kan ada tulisannya di muka dia udah. Apa nang baca tulisannya tu? Warna. Nasi lo yang minta. Di Jakarta awak ke Batang kau dah nak dengar dulu di. Di Jakarta awak ke Batang kau dah tua nak baru duduk sewak dulu tua. Allah tak letak nasi. Allah tak letak air, Allah tak letak sambal. Pokoknya cukup hidangannya Allah tak letak gitu. Iko Allah saja belabi awak duduk. Biko lah ke air, biko lah ke tempat asbak rokok, biko lah ni ke segala macam. Benar, itu sana tak letak dah. Nasi sambal dia lah lapar, parik ada lapar dah. Oi, ang dari Masang. Dia pandai membaca. Awak dari Simpang tu dah. Cuma awak dari pulang dari rantau dari Jakarta awak tadi dah. Nan di luar tu warnet lah jaleh dang. Nan lang kecian tu wartek. Jadi apa warnet tu dah? Warnet ko warung internet lah jaleh dang. Oh, warung internet. La ilaha illallah. Salah Masya Allah. Masuk wak rupa. Awak sangka wartek Iyo tadi rupa. kat ciri baca nak. Warung Jalai-jalai ko ke godang tulisan ni dibungku warnet kecil ni. Wartek. Pokak bona deh orang ko. Allah mah, ada nak buka warnet le doh.